Kuća je izgrađena 1908. godine i na svim starim fotografijama, u stvari to je najsentimentalnije, vidi se upravo ova kuća u kojoj se trenutno nalazimo. Što se tiče ličnosti vezanih kako za porodicu Hamzagih, tako i za kuću, jeste da pored šerifa mog pradede koji je bio muftija, mogu da pomenem i mog strica koji je bio prvi pravnik, završio je pravni fakultet 1937. godine. Potom je bio sudija u Tutinu, u Novom Pazaru, a u jednom periodu i predsjednik suda u Novom Pazaru. Na kući dominira drveni deo, to je takozvana prostorija divanhana koja je služila najviše za dnevni boravak. Ona je jedna od rijetkih na našim prostorima sačuvanim u autentičnom stilu. Karakteriše se drvenim zidovima, drvenim podovima, a i drvenim plafonom. Primetno je da na kući se nalaze i stari prozori na divanhani, to su prozori koji su stari preko 100 godina sa starim mehanizmom otvaranja i zatvaranja. Na ulaznim vratima nalazi se takozvani mandal, to je drvena greda koja je služila da osigura bezbednost ukućana. Koliko god kuća lepo izgleda, u stvari najdragocijeniji deo se nalazi u njoj. To su stara dokumenta, obzirom da je graditelj kuće bio versko lice, najveći broj dokumenata je iz te oblasti, tu su stari Kurani, stari preko 150 godina, ali tako i knjige pisane na staroturskom jeziku, pošto je tada taj jezik bio u upotrebi.